prepovedano kakšen peškot pojesti, to že dolgo veste. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Gospod, bi dali eno izjavo. Kako se vam zdi to, da pojemo? Super. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Čakaj, frica. Pri nas zapiramo vrata. Probamo ljudi v dobro voljo spraviti. Pa morate pa več kot prej. Gospod, kako se vam zdi, ali lepo pojemo? Samo nekaj se ponavlja. Ja, to je v bistvu ena taka mantra, ki prinaša srečo. Probamo ljudi v dobro voljo spraviti. Lepo. Saj nekdo v teh cajtih. Ja. So I was watching the vlogs from last year and it inspired me to come this year. Haribol.